Ya, hai friend. Suasana mancing mania di dermaga Kota Takengon. Suasana Ujin Prenah. Suasana sejuk dan nyaman wang kun. Nyo jai kap mo suasana lagi mo. Banai. Tak berhati juga. Dapat Om? Dapat? Dapat, kecil. Kecil-kecil lah. Tak apa-apa, yang penting dapat kan? Langsung masuk ya, no? Kamu aku sendiri ya, bu. Ini bah. Dah lebih friend. Kabut barang. Hana dili gunung tadi ha. Lagi friends, suasana mancing mania di dermaga Kota Takengon. Tak berapa lebih dia. Okey lah friend, kasih main lah video. Kedua, subscribe, like dan share. Okey, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.